Ngani? Yeah, ngoba constitution ngithi mama bangasitshela manga ngasitshela amaphilisi. Injalo yona. Bangasitshela amaphilisi kumele ukuthi singenze njani ngoba angikazokudliwa. Kahle kahle nithi imali idliwe njani like Umntazana lona imali simnikela yona every month usibuyela nendliphu kuhle ayikho nje into esolisako ukuthi imali ethu ayikho. Simnikela imali ukuthi aye ebank ayo deposit imali ethu. Nasimnikela imali ethu ukuthi ayo deposit imali ethu uthatha imali ethu ifaka ku personal account. Hello. Only to found out sekulate ngoSeptember ukuthi lo munye nakathi uyangena lapha ku account ye stokvel athi uyachecka nakachecka ku account ye stokvel uthola ukuthi imali ethu ayikho. mara musi i-account level yakho awukhambi uyi-1 yena uze njani no besimnikela yona athi yena uzokule esalako kusho ukuthi kunemali besishiya every month ukuthi omunye nakangastaka phakathi kwenyanga uyakhona ukuthi akhambe aye socialini ayothatha imali and then imali leyo besishiya and then bese le enye imali ngile ayithatha kayoyifaka ku-bank so bekathi uyifaka ku-personal account ukuthi akhona ukuthi ayitransferele ebhank yakhe officially bekangakwenzi lokho bekayithatha ayitransferele ku-personal account nasithi sesiyathola ukuthi imali no ayikho ugeli wathi no uzokuza ne-bank statement silinde i-bank statement ekupheleni kwenyanga nasihlanganako sifuna i-bank statement iyavela ugeli akekho akasekho ekhaya sibuza umama wakhe ukuthi uphi akekho ngicela namaphepha mama wakhe umntwana wakhe asakamazi umntwana wakhe uthola umsebenzi kuphi akafuni ukusitshela ukuthi umntwana wakhe uthola umsebenzi kuphi. isikhathi leso kumele ukuthi nithone ukudistribute imali idate enjona ngayiphi besiswane ngoDisemba manje ngoba sesiyabona ukuthi no izinto azisahlangani sesivumelana ukuthi no imali ethu kungcono isaliwe isheriwa nje ngoba imali ethu ayisatholakali benikhipha imali ngenyanga yokuya ngemandleni ngoba abanye abasebenzi siyazula and then siyasupport emakhaya and then kuya ngokuthi wena unamalini urishile itarget na unamalini wena okay so nasile sifuna i-bank statement ayisaphumi umntazana akasekho umama wakhe nayo ikhona lapho ngaphakathi ukhona ngaphakathi kwe-social mara yena bekabhadela every month nithi mani mbuza umama lo uthi akamazi khona umama wakhe umntwana wakhe emsebenzini kuphi emsebenzini akafuna ukusitshela ukuthi umama wakhe emsebenzini kuphi bakwethu isikhathi leza ukuthi kushare imali zama-social but kuba khona abanye nakukhipha imali bona bathatha imali basebenzisa for ama-personal business lapho abantu beba-save khona imali then nje kuba kubhizi ukuthi umuntu alethe imali yento le social. Let's find out abaningi sisazobagijimisa vele ngalezi nkhathi sifuna ukuthola umama wakhe ngoba batsho yena kamazi ungani gama lakho Botebuko Maputi Tebogo Maputi sizomtracer size sigcine simthulile sisekwaha sila sikhona njengoba namhlanje sila sesithomile ke njengoba ke ngibona isikhathi nyana besisajamile salungisa ukhulu sithome ngabo ke ngikhaya ukuthi sithome ke sikhuphule ba ungakuphi mama khona lapha eRDP le street street nayo abanye bakuphi bakhona bagadena bangaphange emzini lo nimkhathile kahle kahle nanibiza idate yaniyenze nithini nomama umama lo sihlala sinayo imithini nomntwana wakhe sihlala sinayo imithini wena ukutholakala ukuthi imali mana ayikho umntwana wakhe wanyama yalo September October ifoni iphukile akusakhonakala ukuthi sithole i-bank statement ifoni iphukile. Okay. Then what do you fake imali emalini e-accountini yestokfela wafaka i-300 wafaka i-300 rand kusho ukuthi kuhle yena i-300 rand le into ebeyenza ukuthi afake i-300 rand le ku-account bekasafuna ubona ukuthi le day nasele siyoshare la nakayothatha imali leya ayifaka ngaphanga ngakustokfeli imali le i-account le isese-active na ukufaka kwayo beningaki si-10 nasisoke but yena nomama wakhe kunesosomunye esinaye so sesilo simbona unabo every day unabo and thina ngapha asikakayitholi imali yakhe
usisi lo uhlala ngale ngaphezulu. So sibona usisi lo yena asisamtholi yena uMamkuki. uMamkuki simbona unabo. So sitshela ukuthi uMamkuki yena right. Mhlambe yakhe imali uyitholile yena right. Ngoba thina yithi imali asikakayitholi. So imali esikhuluma ngayo kuyimali mhlambe 54,000. 54,000 nemali. Yo. Hayi okay. Hayi. No. Ibhlungu yazi. Ibhlungu. Ni Ngoba at the end la so ben expect imali in 10%. Imali zethu ziyashiyashiyana. Wena bo expect imali. Mina ngi-expect 6,000 nemali. Khona ba-expecte nabo imali abo njengoba ngisho ukuthi abanye abasebenzi abanye bayasebenza. So imali zethu azilingani. Bekuya ngokuthi wena unamandla kangangani ukuthi ufake imali. Biza uJerry noBoy Boy. Okay. Mara ngibani ngizokhuluma ngefoni ngathi balekela ngathi. Siye lo ukhuluma ngefoni. Ukhona lapha ula emzini lo. Lo ukhuluma ngefoni ngubani? Yena ukwazi Jacqueline kubabisa. Kuchimela kukhanyisa ngapha njalo. Ngapha. So ngapha yo babethu sesingene find out what is what. Mara yini lenenzako? Lenenzako yini? Kunyabo nithi kunyabo banike manje. Unyabo enasanga kuyo. Good. So what's this? Can also Wanga sina matha. Jama sicela umama lo ola. Matebuko. Kwabekala uMatebuko. Bachobekala. Why sithuma ngokugijima ubale? Kudiza ngamakhemera ekhaya. Cha uyazithi uyakhonakala ukuthi sikhwelele seke. Yakho Matebuko uthola la. uMatebuko bekala. Yabe yasho bekala. Ula uMatebuko. Yini kahle efisa. Matebuko shimlana ukhambile. Waya kuphi? Mazi. Fonele ngela phone. Kesikhuzela abanye ungavala sisi. Boy no Jerry uMatebuko uphi? Wenza lo mama esibalele sigela izosenza. Hayi usiphushela lapha. Dudu. Ngiyana ngisho ukuthi Matebuko la. Mara ngisho ngize ngomuntu umgadile la. Mara basitshela ngisho kose basinikeze inkulumo. Siyaphila. Phela uyonke la mthunzi. Lo uhleli lapha esitolo. Akekho lapha hlangana lapha endleleni nami akekho ngibona. Azosijwayela balekile. Ukhambe nini mpho? Matebuko bengihleli la isihlahleni. Nangu Jerry nangu Boy bebala nje bakade uMatebuko bekala. Boy makethe Matebuko bekale. Anginayo inamba. Yabona abantu bakhona basimisi. Isicela inamba. Yabona into emistake asitsho ngitshele kathi ukhona umuntu obagadile ukhona. Ngaba no Boy. Mina ngisitshela ukuthi nibagadile bakhona thina basa. No Boy. Karani ngathi madoda nigadile nimqale sokuthi sikhona kusifike ku-strike. Yebapho. Angathi nigadile nangukhona la. Ngisho kose nimqale nasifika kuvele nibesho qala nje siyangena ngapha ke. Bathi singene aningamboni. Thelile mara uthini? Abantu bama social media